Dobro večer, životni mir i blagoslov Boži. Evo nas u Kičevo. Ovo je jedan mali centar grada. Tamo pravo što vidite, tamo nešto sa crvenim slojima što sveti i malo ljudi ima. I ovo je centar, znači. Evo mi smo uzeli knjige, pošto na albanski, na makedonski jezik. Pa dosta. Ovo su znači na makedonski jezik, događaj posljednjeg dana. I put Hristu, patotkom Hrista. I imamo velike borbe na albanski jezik i ruga od brata Prelje. Slava čast Bogu. Ali pošto nema puno naroda, rešili smo znači samo da delimo knjige. Ajde Amelija, Jan. Pošto nema puno naroda, nismo postavili ozvučenje, jer narod je tamo, sad ću vam pokazati, tamo dole, znači, gdje su puno kafići i restoranti, ali mi nemamo dozvolu za tamo, nismo znali i da znamo, oni imaju sve muzike što puštaju, tako da ćemo im smetati i bit će konflikta, naravno, naravno bi nas isterali i zato smo rešili da na ovaj način propovedamo, da delimo ljudima knjige. A? Ale Mafi, evo. Amelija, broj 1, vidite. Ajde, Amelija. Ana ko papihari? Vidite koliko teške knjige nosi. Ona radi za Gospoda. Moja malečka, unuka. Bog da je blagoslovi. Evo Resmija deli knjige. Bog da blagoslovi nju. Evo ovo je centar, ali vidite nema skoro nikoga, tako da nismo postavili ozvučenje, jer jednostavno nećemo da sramimo Boga za kad nema nikoga. Kad nema nikoga, znači jedan veoma mali centar, ne znam zašto tako ovaj grad, Kičevo, Makedonija, ali slava Boga, evo delimo znači od ruke do ruke. Od ruke do ruke delimo ljudima, slava Bogu. Tu je znači Ferid i svi, cijela kompanija. E pa... Ok, kaže zašto ne me snimaš i da delimo isto vremena? Da delim i ja. E pa braću i sestri, dragi prijatelji, evo znači samo kratko sam se kuću da vidite. Ajde. Evo, put Hristu, znači ovo je na makedonski jezik. Na makedonski jezik i ona ima na makedonski. Gdje ima klame dav, tuđa leva vera. Evo ja ću uzeti sada ovo. Ajde. Evo isto rešen Ismet. Ovo su sve velike borbe na albanski. Znači idemo dalje. Od ruke do ruke jer narod je rasturen, a tamo gdje je masa ljudi, znači tamo nemamo pravo jer nismo tražili dozvolu za tamo i da tražimo. Puno kafića, restoranta imaju svoju muziku, mi bi im smetali i došlo bi do konflikta. Ali slava Bogu i za ovaj način. Pozdravljam vas sve, blagoslov Boži, amin.